kawei na ki jingjia kaba sngewsih kabalaja haka nohphai sngi arpusau tarik Naiwieng hajan uwei Samla ula Khlad Hashen haka Jingjia Aksiden kaba shyrkhei kabalaja surok ba NH06 hajan Shnong Mawsawa Eastern West Khasi Hills District. Katkum ke tyllong Khubor na ki pulit ïathuh ba gani ke jingjia kalaja haka por kumba baje nohphai sngi kat ba uwei Samla udang phai na kinshi de Thuk Thuk Yamaha R15 kabadon yo registration number ML10B0738 banit phai Shnong kata Katkum. Hendrai hamar ban poi hakatika jaka katika Thuk Thuk kalaya tungku berkakali baleno kabadon yo number ML05AC3538 kabadang wan nakitan Shillong. Hakatika jingjia kaba sngewsih kalong baute Samla ya ubara tip kerteng kumu wan lam kupar nong lang arpawais nam kerta ula Khlad Hashen bat yakani ke jingjia na kaliang katran pulit mairang police station kala register case bat kejing toket kadang ya chakman.